Thangjia Bangnili Samika Cherong Parpi, Aprangsi Birta Thepi Arjuitha. Prime Minister Narendra Modi aphan social media along kasilam tap atum aphan Dipu Police atum kinep kang nangpon. Jengkha along bangpho atum jungjung atangka pen kisung aradaphan kirap ke pajirpon. Lockdown esek kisung ke boyarat along formu ke pali edji aputhak review meeting kapadopon. Aning keme abang pubang fi atum pen kiduk kisung aradaphan kirap ke pajirpon. Yang kang lockdown kidu pamahut Prime Minister Narendra Modi aphan Facebook along foto kaselam pita pahini ariso phan Dipu Police atum kenep kang nangpon. Lason si patumi Bhagaban Gira bangpu lamhoy kipiateng si Dipu Police Station Witarli Ponsi kaching nang lok pahini barpeta fatigara rongasor aloham alias Supo Sanwar Ali arta ingkoy raisi lapen sorap alias Supo MD Mir Hussein arta Great Sirkep pahini aphan nep inang ponsi IPC Section 153 294 120B 500 lamhoy babonsi IT Act atingsi pabon ponlo. Lapu bahini kaching nang cek atumphan perangke karjo hun nang pachini do na tengke ni clear prang ni lijir po bangla sa photo nang PC ni Facebook long upload that pen penangan like comments long lo api tujir po tumpen nang than pen delete to feed lo puta perangke karjo nang chatandon latun bahini non mat Dipu Medical College along kachong tarasai si choklem don bom puta Dipu Police Station OC Chirach ing tipen nang pachini dun sondon terang report news fast karbiang long Nirujan hartumi সানোয়ারলে ওটা কি করে যায় তো সোশ্যাল মিডিয়া কি লিখে দিলে মানে তার মানে মোদি সরকার স্যার আর ফটো এটা আমার ফেসবুকে আইছি হাই বিন্দু এটা মানে মই সেভ করে রাখি রাখি দিল তারপর মই এর মূল্য ভাবিছি কিন্তু মোর একটা বড় ভাই আছে কিন্তু মানা করছে দাদা এগুলা নেরবি এগুলা এরাম তো বহুত মানুষ মার খাইছে এই কারণে মই এরা নাই কিন্তু লট যাবে পটকে ফেসবুকত আপলোড করে দিলে কেটে আপলোড কৰিছে তুই আপলোড কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু কৰিব নললে মই কেটে আপলোড কৰিছে কেটে আপলোড কৰিলে তো আপোনাৰ কি তাৰিখ আছিল মনত নাই মান কিন্তু 4 দিন মান হ'ল চাগে 4 দিন মান হ'ল Lockdown ahud Assam Prime Minister Himanta Biswa Sarma ahin ben kachoning ripon chokomar choklem atumaphan methang abainong ben kiduk det atumaphan inut pen don phok aphan kerap nangji pu kachoning ripon atengsi chucha teron boronson teron atum pen bearong along don phokep sose atumaphan ichokijun sang dadi jangthu ingti sabon ningki mepen pajirpon bangso kerap ke pajirpon ahut kachodeng dona tumpen ningkang sampen kachoro pajirpon lapen COVID-19 akisupen ke pajok ponji pulute lockdown esek keduan arat tumpen ta methang ahem kichedu rap pen anparta kedo kethak kepang thir edje phan pen kerap ke pajera tumahin pen han pachini dun non neliko do bom lake tucha berong lapen terona rong alang litum la tucha berong lapen terona rong along goreng kachokle mate service holder atum alang litum aning ke mepen tangka poisa cirung pensi non kasuli bom pirthet danglong abur ke thut pura hut kisung kiduk mate chongda chotelo arara tum aphan kichok kijun kisung pena kadang lok ason tin alom pusame kisung pena joksi bot thalang song kang chuja terona rong lapen berong along ke do ame karatum mate sakuri ke klem abang photum chongda chotelo tum aphan alang litum tangka poisa cirung pensi sang dali jangthu sabun ingti lapusan alang litum pen ron pajir pondo tasi ko ansi alang litum pen kipi pon ma kapajir pon ma lapen kachodeng don abang phutuman litum arju ponik senang dadak penangan akarbi inglong asu tumpen cenglok dadak thoi kido tumpen cenglok adontin kiduga atum pusadame kiculong le kijunong le pen cenglok angton kisung ajone si pini nilitum dadak cuca biarong la penteronorong asakuri ke klem betum mate wareng warsai kedo tum alang tumpen cingwa cingsai pensik ladak kisung de darada tumphan itum basap sowet pusitame itum akera pinang pupen ilitum dak cingwai pen pini ilitum dak kidugala tumphan asap sowet pusanabe ilitum pajiri yang long adang pusitame pini ason ilitum ason
kamat hapon mate ke choklem pon ateng anutin arong along pusitami lasona kisung pen ke jogi aphan pulote goreng awar sai ke do tum lapen joy ke do tum pusitami kidugalak hadak rong asor atum phan kera ponji aphan nilhin pen aro nali tum phan Karbi Anglong arat atum phan chunai rik tuiglo Pot hadlang Supen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong Mahamaya constituency angkang kithidung kaiki chulang bo mahithi mate dokmoka ahithi ajo pini adap apor malom Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron ahukum kipia tengpen dokmoka Municipal Board lapen Hauraghat Fire Brigades atumpen celang si dokmoka ahithi ajo corona virus apiaphan kiplungpon bangso dowai alang ke ap along dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Ward Commissioner Rebecca Intipi atum cetong dunsi COVID-19 akeso pen pajok ponjia phan pura doaya lang ke ap along cetodun bangso api virwar jungthung arong along kiduk det arada phan han sang lapen kinang sot kachuna maphan pura Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron arideng pen asavet setame tangka ke pajirpon News Text Report News Fast Karbi Anglong Kheroni Police Station angkang kaparlok Kheroni Sotenglems atau mahin pentame acek lojontin kiduk det arat phan kapanong pon BPL card kedo arat aphan kijum hek pen sang kipipon asonsi laso acek lo bang COVID-19 akisu kedo kok puajoini India angkang lockdown kang habajok sorkar pen akejoy pensi non apong bang ke sang akejoy pensi kapajir pon alam toy atengsi Kheroni Lems penta akejoy pensi kapajir ponlo puta accountant Sudhesh Roy ahin penta pherangkia tumat hengno than pachini dun Kheroni pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong মানে ফ্রি অফ কস্ট দিছে ফ্রি অফ কস্ট দিয়ার সেইকাৰণে আজি বিনা পইচাতে দিছে ফ্রি অফ কস্ট দিছে ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকে কি পাইছে এতিয়া বৰ্তমান চাবলৈ পাইছে আৰু কিবা দিব নেকি এতিয়া দিব বুলি কৈছে কেৰাচিন একদিনৰ পিছত দিব নেকি একদিন পাছত দিয়া হ'ব কিমান কিলোকে পাই আছে আপোনালোকে চাউল মই পাইছোঁ 30 কেজি প্ৰত্যেকজনৰ 25 কেজি কোনোবা 30 কেজি তেনেকুৱা ঘৰ হিচাপ লৈ আৰু ঘৰ দিছে Pini Dipu Circuit House along Rat along Hormu Kipali Damjap Uthak Review Meeting Padopon HAD Minister Sumrong Hangpen Mai Chipahem Puponsi Karbi Anglong Autonomous Council Department Doan Atum Chingwai Ponsi Non Bangso Lockdown Kangkir Esek Ahut Kosonsi Sanpur Arat Atumaphan Kichua Hormu Ason Kasiksak Avepin Pen Kipi Kapali Hekjima Bangso Puthak Chingwai Chingsaipon Pini Bangso Review Meeting along Karbi Anglong DC MLA Joyram Ingleng Numol Momin Atumpen Chenglok SP DSP Lapen EM Atum Chitongdun জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু লগতে আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বীসকলক লগত লৈ বিশেষকৈ গোটেইখিনি কথাবিলাক পৰ্যালোচনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছৰ বিষয়ে Prime Minister Narendra Modi pen Ningkoi Raisi lockdown pangdak pondet pen Pinangan adim radatum chojor chulang pendanglok Chonam churet akisung chetong Lason ahut sorkar ahin penta pinangan kirap kapajirpon Son ahut piniwes Karbi Anglong angkang Kheroni PS angkang arlo Kedo jengkha ahiti adung Thepiaram inti arong along Sorkar aworeng along Kachirip dunabang pu Dhon Singh Kathar LP Thanbang Joseph Kathar LP Thanbang Pius Hanse LP Thanbang Joy Singh Timung KLT Thanbang Lapen Men Singh Timung Chesong Kiri School Chokidar Alang Litum Ahin Pen Jungjung Tangka Chirungsi Kiduk det arada tumaphan matha pon pen masap sovet pusitami ninga klong pen sang dali jang thu alu bok soyabin lapen inti hei hui don thong kebra pho atumaphan kipi kapajir pon labangso asai kiduk det arada phan kirap ke pajir pon thek aputha alang litumaphan suri arna mahir jume hangpi pon jengkha pen pabitro kathar News Fast Karbi Anglong pinya birta lansi pajudlo dome thakme kardong